Uba der sparsing Rani unang wat jingtip basyempang lingba kahok wat jingtip kipat pa na kibor sarkar right to information ula penhap da ubom RTI minta kasengi kakat sauterik unailur na Shillong Press Club ya jingtip kibati kena ba ula yok kijubab na ka office jong principal information commissioner halor ki jingkeli RTI ki bede ba jingtai office jong kaseng National People's Party Harod Viva Road. Karkum ka jingat ho jong ba des parsing Rani hakinong tho khobor ulong ba ka office jong deputy commissioner kala ai ban pindon kam shipor ya ka jaka ka bahe 10,000 phut saudong shaka NPP na ka benta live house nem hakador shispa khat santingka shisnem Adin kat ndai spa ni ba ini kita kala government mansiu baiwa jadi try nama akut kalias ndai spa ni ba te habal akut kalias on baiwa santu tangka sisnem na benta siajar akar sakit kurung klau nang siu baiwa santu hadu menta am kakut hadu kat ndai spa nyu nama aisu hadu menta balai ka kajing kali kalau balai kim aisu namar bakadon ke kelas sapren kurung klau we gikur ke ong ai pate hanga we ar pate hanga detekta adon usnem ba adep ba une home minister je empariat la penduk ke jakai po polo par ko ada nama kade ke jakai tigi guru pa kade gadi bunulan le nakata on tip tak la yang yang tuas tapi ong gadon ka jingya kelas te kumno audisi rang la ban ai jingya kelas belum mentah hadian Pi government pada apa? Pi kikur dia kelas, umlah pertemai ke bawah. Government kaya albe. Absen dengka, cisnem pada bensiu, sa ke office jong audisi. Dia apa dia begini nak lajunga, ngaspentip je pi ba imat. Kadoni hang tai ba kasudon tangkani ke material ke basomit na ke office jong NPP kum ke building kum ke plan ke seismic certificate ka permission limat hadu minta empat yo kumno ta kayeng building ta kayeng kumno ka building kayeng lada yaki brio ki usneu usnong peniap tiet snong nama ba peniap dagi bagi usneu dagi jingkeli yaki ni brio jong sarkar ki lebe an gumne upai ba am le amno tang pai ba so tho ya katan le amno ya kini brio balai baan lada kim le baan balai kim submit ya kini ke annexure aku paying dokumen saka muda aswa banyo permission namar bangapan ya permission copy of xerox permission hangne RTI ke bangapan ke bangyo ka artwe tarik Julai araja kuar hangne ngapan xerox copy of permission hangne Khlem ai yang xerox copy kita kata ka body language jo kini ke RTI ka pa ba ke NPP office yang tai hadu menta kam padyo permission RTI ban ya thu yo DC ba hangne chu ai yang ba issue of permission kade aku ar bi sombat araja arpau ngan keli UDC hanto nakaleng jong pi pila IM ganosi nam taban sina building kata mukong pi INOC ban kot igidi kata namar bat kumta tete lasya ngan somit yang sakwe kata ar ban clear sendon ya ka jinga arda tien jong pa ba ya katai ke office NPP hantai tangi tahi yang ai play